Daku kuyag-uyag ku dunia na inunta na matag sagad. Kabimbanan. Kalimpangan. Asan sa mabimban. Sagyang kay na dunia. Sa amanan yan na mabimban ako para hiyasan sagyang kay na dunia. Dinian masuswat sa Allah. Dinian masuswat sa kadnan yan Rabbul Alamin. Na amanan yan na tunganay amyalapis. Yang kay na dunia na tunganay amakapat sa kuyag-uyag tanusi. Na ando manaya na giyang kau to alam ba kau yag tanong sa giyang kay na dunia o di na giyang kau to alam ba umur tanong sa giyang kay na dunia na amanan yan na pagkasanggay taluron sa parak wallah. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا من لما أعطى ولا معطي لما منعه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تنفها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'arifin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu mga luksakan, nagu mga pagariakan si kuwagama wallah aki ipagadatan. Aad na mga paratiran si kuwallahu subhanahu wa ta'ala. Napaganayron na din madaso kapupudiyat tanong ko Allah. As kanyan so khali kami ang adid. Sa kanyan so diing gira-giray. Dakira ko bantugan inuntas wallah. Napisok siya akan amataan ada Tuhan na inuntas wallah. Da akapapatutan sa kasimbaon na inuntas wallah. Ada sa kutuayan, ada sa gindaya. Amat-amata na sa kanyan sukadnan tanu Rabbul Alamin. Urian yan napisag siyang ku as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala diyawan aprawatan tanu ang mga Muslim. Na sa kanyan siyug wallah. Sekalian seuripan urian yan na siyugu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu sekalian suamanan yan na limu si ku kalangulangwan o kadin wallahu ta'ala sagyang kainin na dunia. So kadin wallahu ta'ala sagyang kainin apitu lapis sa lupa. So ina din wallahu ta'ala si kupitu labis alang na manan yan na limu so sa kanyan uto anabitan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaya sindawan yan suamanan yan na mga lilibutang. Yuto'y sabab mga uripan wallah. Auriano pudi. Na din maruto sagyang kau to akapapanalamatit tanu si kukadnan tanu Rabbul Alamin. May sabab sagyang kau to.
Kialimulimut tanu sagyang kainin alungan a Jumaat. Mata benar nada antap da sabab kialimulimut tanu sagyang kainin alungan a Jumaat. Udina waktul Jumaat. Yaumul Jumaat. Na inun tabu. Na maswat tanu kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Kamay kaamanan yan na maswat. Udina amanan yan na suwatan tanus kanina Allah. Ayaan tapakyasong tanus sagyang kanina walay wallah. Na pasuwatan tanus wallah. Na mata-mataan. Amanan yan. Asan sa tawa suwat niya sa Allah. Na suwatan mamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yay sabab pauntong amalan na ukura mapiya. Sagyang kayo na amanan yan na kaya bisitar kita no agyang kayo na along na Jumaat. Ay niraw to na mga umuratan. Sasuki niraw to no mga umuratan. Na amanan yan na ininggulalan tanong agyang ko to suguan rakita no Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo pira-piray mga tao. O di na mga Muslim. Amyang at talingguma agyang kanina alungan na Jumaat. Masisinganin nira. Agyang kauto akasimba iranun ku Allah. Asung siran si ku mga walay wallah. Wana ugaid. Naamanan yan. Nada siranun rautan wallah. Dasiran makasungsi ku walay wallah. Sabab sagyang kauto. Ada sisitay ran. Lihat sendud sukadadakla. Syekh amanan yan. Na para hiasan sagyang kainin na dunia. Diyan ni amanan yan na matang benar. Kainong kapan di masimba sa Allah. Sagyang kainin na alungan na Jumaat. Asa ka na Muslim ka. Na iniraw to no sa umur ka. Wana ugaida. Na dang ka masimba sa Allah. Dang ka sungsi ku walay wallah. Dang ka pagapasi ku walay wallah. Inunta. Na amanan yan. Na daaba amanan yan na awid akal amala. Inunta buso dita no kapagawa isi ku mga dagangantan. Namatan. Amyalugi. Sutta wa amanan yan. Namiakat taling gumon sa alungan a Jumaat. Inirauton sa umuryan. Na emanan yan na danian minggulalan agyang koto at subuan nun wallah. Kenapa ayam yakat tamuk? Kenapa ayam yaka laban na sutaw? Adinian amanan yan. Na imbaga kagyang koto amanan yan na pagkabubayan yan. Sa ayan yan mapapakat tara lebih. Nagyang koto. Ayamanan yan. Na para hiasan pagkabubayan yan sagyang kaina dunia sa danian mapakatara lebih so amanan yan na suaswat yang kuat. Na tunganay amyalapis mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi sabab padi tanudi ka panalamat ku Allah. Sabab sa amanan yan na iniraut so mga umur tanu sagyang kaina alungan na Jumaat. Udi na pagkalibatan agyang kau to ang mga umur tanu. Nasi tanu amanan yan na pagkausar siku suat-suat siku Allah. Siku di tanu di ganggal baka. Siku mga inisugur kita nu Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya amanan yan. Namyak kalala ipanalamat tanu ku Allah. Sabab sa amanan yan. Na sumyaka miyalimulimut tinus sagyang kainina walay wallah. Sama na niyan na ayak yalimulimut tinus na suwat-suwat ng tanuswa. Penggal bukan tan wagyang kauto suguan rakitan wallah. Kabenar rakitan wallah. Kaunggal bukan tanuso kabenar rakitan wallah. Na amanan niyan na imagir kitan wallah. Di sumala na imagir kitan wallah. Suamanan niyan na kabenar tanuro. Nanto na kabenar tanuro na mga urip niya. Nagyanan sa surga yan.
ay titiyalaga dia na si kuamanan yan na mga tao. Ining gulalan iran suamanan yan. Nasuguan wallah so kabenar kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto'y sabab amanan yan nagyang kainin akatatagod tano sa gyang kainin na dunia na ubat tano amanan yan na pikira iba amanan yan nagidin itanitya sa akawyag-uyag kadi ubat tano tangkada ko ginawat tano asakit tano na amanan yan nadipatay kadi mga oripin Allah gyang kainin akatatagod tano sa gyang kainin na dunia kibabato ko tano sa gyang kainin a dunia na amanan yan na tunganay inin makampat tunganay masimpit makampat so kawyag-uyag tano sa gyang kainin na dunia mga oripin Allah anto na ikatiro unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Baluyang ka ating Nabi. So kawyag-uyag ka, so umor ka, so kawyag-uyag ka sa giyang kainin a dunia. Ada taruba amanan yan na mamimisita ka. O dinas ka na sumasagad ka sa giyang kainin a dunia. Baluyang ka, so umor ka, umor ka sa giyang kainin a dunia. So kawyag-uyag ka sa giyang kainin a dunia. Ada tar kau ba mananangga o di na amanan yan na mamimisita awara ano papamisita amanan yan na adin na oras ad na masa gawi pembalingan sa kanyan si kuamanan yan na darpa yan nagyanan din na sa amanan yan na kini ibaratan nun unabitan o Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agyang kainin na amanan yan na kawyag-uyag tano sa agyang kainin na dunia na lagi dubat tano si amanan yan na sumasagad mananangga mamimisita at na oras sa amanan yan na pembelingan tano si ko darpatan o di na si ko kiyapunan tano. Agyutos sa amanan yan na kapembalingan tanusir kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mga oripin wallahu subhanahu wa ta'ala. Idi tanu mabimba no sagyang kanina dunia. Kaamat ang benar na tungan ay makampat ang mga oripin wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na ikatir wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Dako kawyag-uyag sa gyang kay na dunia agyang ko to. At tanitiyasa. Kawyag-uyag. Dako kawyag-uyag ko dunia na inunta na matag sagad. Kabimbanan. Kalimpangan. Asan sa mabimban. Sa gyang kay na dunia. Sa amanan yan na mabimban ako parahiyasan sa gyang kay na dunia. Diniyan masuswat sa Allah. Diniyan masuswat sa kadnan yan Rabbul Alamin. Na amanan yan na tunganay nilapis. Nilapis ka, mga oripin wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya na dunia na tunganay makapat so kawyag-uyag tanusi. Na ando manaya, na yang kau to, alam ba kawyag-uyag tanus sa yang kaya na dunia. O di na yang kau to, alam ba umur tano sa yang kaya na dunia. Na amanan yan na pupakasanggay tanuron sa parakwallah. Kanabatan di pendunia wana ugain na ubatan pakalipati agyang kautuwa antap maksud akyadinar kita no Allah gianan suamanan yan nakasimbatan ko kadnan tan Rabbul Alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dadna sabab dadna antap akyadna wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga jin siku mga manusia na inunta po na simban sa kanya na kadnan Rabbul Alamin. Giyanan ipulaw suwagamatan. Udi na amanan yan na dika din sa Islam. So agama wallah na inunta po nagyang kani nakasimba ko Allah.
Dia ikabenar kita Allah. Na kailangan na minggu lang tanong. Agyang kaini nakabenar kita Allah subhanahu wa ta'ala mga uripin Allah. Madakalsan ang mga pagaritan no. Amanan yan na ayakat tawiranon nagyang kaini nakibabatog sa dunia nagidin itanitiya sa akawiyag-uyag. Ato na marayag karina nasiran napasagad sugawi o di na sumanga suguan Allah nakataon iran kasiran na mga Muslim na ugaid napakalilipatan iran ayamala napakalilipatan iran sukapatay inong napakakalipati sumanga suguan Allah ading kang galibakan kakarina sa piyak kalipatan ka suamanan yan nakapatay o ba di sukapatay na amanan yan na baktatan. So kapatay na panakaw akapagpagaw man yan. Si kuamanan yan. Nanggagisar kita no ang mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gi mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga pagarita no na miyabimban siran. Si kuamanan yan nakatambangan. Kabimbanan sagyang kay na dunia. Miyatamban sirang ko mga watairan. Darudupa iran, o di na tamukiran, o di na mga dagangan iran, mga pustiran. Tunganay adiran ikat sa luba sa giyang kay na dunia. Tunganay amanan yan, nakapagpangat adairan sa giyang kay na dunia. Mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaudhu billah. Tunganay amanan yan, na miya kala yargar kita no sa dunia. So mga pagarita no, naamanan yan, narami gidin ipatagakiran susuguan ng Allah. Yang kau tuwa mga suguan ng Allah, kabenar kiran ng Allah, na initagakiran. Asar buwa makway na nagyang kau to, aparahiyasan sa gyang kay na dunia. Asar buwa makway na nagyang kau to, aamanan yan, na antapiran. Uri nagyang kau to, akapakatamukiran. Diran di ka panagas sa amanan yan na anda mo na yan na makatamok siran. Na di iran katawan. Nagyan ka na natamok ading ka di ipromasayan. Sa rabi sa amanan yan. Na din kami penggulalan susuguan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Amanan yan na uranan sinangang kasi kudagangan ka. Sa kau unto dagaw no sa amanan yan na din ka di ka panamar sa ubak ka amanan yan. Na makakuas sa giro manii amanan yan na pagkababayaan ka. O baka di mapadasagyan kau to amanan yan. Napakasigi amanan yan. Napakuha na lagi dagyang kanan ang mga pipiatrak. O di na makakwas sa pipirat di man na pwesto. Rami gisa initagag ka sa amanan yan. Nasuguan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Napiyak kalipatan ka sa amanan yan na kapatay. Na amanan yan. Nabadi kamamasaan sa imanto. Amada kalamanan yan na di marumasay saan naman na makatamok wana ugaid na inawaan o di na amanan yan na mindud sa limu Allah. Antay nilapis na sutaw miyanamikal na danyan tudun tadamisu Allah. Benar na yan kautakatan mga kakatan, mga ulama. Yang kay na amanan yan na mampu na isiku agamatan o agama isla. Asiran su mga uluantan o mga ulama. Amanan yan na salianti o mga nabi. Amanan yan na tigiran. Audi amanan yan na audi sutamu ka, wata ka, pagkababayan ka, trak ka, imawar ka. Nasakay amanan yan na miya kaawa. Audi nasakay amanan yan na bulag tiran. Why? Apian tunay amanan yan. Nakasiruang ka. Sidarudupa ka, tamu ka pwistungan na amanan yan na anaw ra sa makapulagan. Na, mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ko kapitay o manusia. Siya ko kakawapat o manusia. Kikuburan siya ko manusia, mga ripin Allah. Naupama ka sa kana, miyakat tamuk ka. Mirumasay ka sa gyang kay na dunia. Miyakwang ka suyamanan yan na masisinganin ka. Magisin niya manan yan na nganinsan, miyakat tamuk ka. Miyakalas suyamanan yan na kadato ka. Miyakalas suyamanan yan na piraka ka. O di na miyakadakal sutamuk ka. Na onaw gaid na da simbak wala. Na makumaka shik kukubura ka. Shik kupakuburan ka.
Anda niki paku mananian naki kuburan raka. Awidang kasik mananian nak kubur ka. Na atunay mananian nakateru. Talawa mananian. Na pagunot raka si kupak kuburan ka. Na paganero na pagunot raka kubur. Kikuburan raka pagarikulay. Na mananian. Nagyutos mananian na pagkababayan nakaasot tamo ka. Ikadua mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala apagunot raka kukikuburan raka. Nagianan sumangat tunganay ka. Sumanga bulayo ka. So pagkababayaan na ka mga bulayo ka. O di na amanan yan na sumangat tingid ka na pagunot kukikuburan raka. Ikatalawa pagunot raka pagarikulay. Nagyang ka na amanan yan na sumya pagamal ka sa giyang kanina dunia. Na ayaw masakaroon na masakit sa ginawa. Na agyang kau to adua. Abag kababayaan na ka. Na pembalingan si kudarpa. Pembalingan siran. Kadir ka ay mananian na pagunong. Nadir ka pagunot si kukikuburan ka. Nantaw na nan. Nagyanan suama na niyan. Na pita mo tamukan na ka. So pero masaya na ka sa giyang kay na dunia. Magis siya ni miya kakuha ka sa kutsi. Na amanan niya na pagunot si kukikuburan ka. Nagusyaman na niya na mga tunganeng ka. Na pembalingan siran. Na ayabu akalamba. Uri na amanan niya na pagunot ka. Nagyutus sumya pasadgas sa giyang kainin na dunia. Na benar din na giyang kau to. Amyaloy tanong kagiyo. Amanan niya na udi amanan niya na miyawa. Udi na mipitas. Nagyang kau to atamok. Pamilyang ka. Na sakaya amanan niya na milag kira. Na iman to amasa. Aso kinikuburan raka. Na amanan yan na miyaw madin sukat tiru o mga ulama tano. Amanan yan na makapumbelag kenukit tamu ka. Na iman to. Na ayabu amanan yan na mipetagudaya ka. Mipagupada ka. Mipagugupa ka si kikuburan raka nagyutos sa amanan yan. Na miyapasad ka sa giyang dunia. Yutos sa amanan yan. Na marata mapia. Amyang galubak ka nagyuto ipakaugupra ka. Na upama kada amal utaw na duen yan. Na amay kuamanan yan. Na mapiaswamal ka. Na amanan yan na mapakay at tiroon na amanan yan na may tagumpia ka. Na sumangat tamo ka. Inibagak ka. Pero masyan ka sa rami ka dun sa amanan yan. Na dingkan kipatiga ka nakakusuguan na ka wala. Sukasimba nga ka wala. Di nakaparo. Sukasimba ka wala. Sabab sa amanan yan. Na ayat na may babansa ka sa giyang amanan yan na badan. Utaw sa giyang kay nakibabatok yan sa dunia. Na anda man yan. Na makuan yan so parahiyasan. Na inibagak yan so amanan yan na antapakiad na wala. Napipiraw lang talaulan. Saulan talaulan pakatinta so limaulan. Nasa lakaw dumpaman amuuntod sa giyang ka na pwestong ka. Pero masaya na ka. Nalagi duwa man na niyan na traka ka. Pagkababayan na ka. O di nadarudupa ka na sa lakaw dumpaman nagyang kau to yung gita-gita. Wala yawzubillah. Subhanallah. Nagi manguripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Amanan yan na pakuan tanunin at tuma manguripan wallah. Ipatigot tanong si kumagi na watano. Ay matang benar na miyaka kampak-kampak yang kay na mananian na kau yag-yag tanong sa dunia manguripan wallah. Huway. Na ando man yan, na sulamba kau yag-yag tanong. Umur tanong. Na mitumpok ka. O di na amanan yan, naming gulalan ka sa mga suguan raka wallah. At tunay katiro Umar, Guz min shayhatika limaradik. Pamakuting ka sukapiyaw kang bubulawasan na ka. Kabagiro kang bubulawasan na ka. Makukondisyon so kang bubulawasan na ka. Nanggalabag ka sa mga amal ay ipagimbis ka kung ano nga naka-amawri. Yutos siya amanan yan na amanan yan na adna po na yan nanda kapusan yan. Nagyutos so alungan amawri. Pagamal ka. Galabag ka sa mga amal, ang mga pipi amalan, galabag ka sa mga inisugur ka wallahu subhanahu wa ta'ala mga oripin wallah. Galabag ka sa mga inisugur ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Why? Unaan, o dapat na amanan yan na dang kapanakapakagadam sa sakit o di na paniyakit. Ay amanan yan na mapakay maantiyor yan.
Udi na mapakai apa kalubay. Agiang kauto amanan yan na para tiaka. Udi nagyang kauto aka penggelbekang kekusubuan wala. Kami akalubay sukam bubulasan ka. Na imanto na makisig sukam bubulasan tano. Na ikuat tano. So amanan yan na subuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ngelbekan tano. Siku taman akagagatano. So amanan yan na mga subuan rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala mga uripan wallah. Ikuat tanu mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala susuguan rakitan wallah. Kaamanan yan na duay semapita na amanan yan na mindud tanu sa limu wallah. Mindud tanu sa ikulimu wallahu subhanahu wa ta'ala mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum maza takdhibu gada. Na didi na katawan o ngagaysa. Mapita. Ima penggulaulan yan. Dito no katawan. Nakadadaklansir kita no apaka mata ng tanong. Pakailay tanong. Pakasima tanong. At tirog sa kanyan na pagkamapita na amanan yan na papukaw ni pagarin wata yan, mister yan, na amanan yan na mindudum sa limu Allah. Nagi di tanu amanan yan na kapakupiyansa, sa amanan yan ng gilbag tanu sa amanan yan na mga amal ay pagimbis tanu si ku amanan yan na alungan tanu mga uri Allah subhanahu wa ta'ala. Banda ay mapya, nagyang kainin, lamba kauya-guya tanu, lamba umur tanu, sagyang kainin na dunia, na amanan yan, na makausar tanuron, o di na manggilbag tanu, agyang kautu amanan yan, na mga suguan rakitan o Allah subhanahu wa ta'ala, agyanan su amanan yan na ipagkasilang tanu, Sheikh wa amanan yan, na alungan tanu amawri, wa aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha wa li walakum, wa li sairil mu'minina min kulli dham, fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim.